Život vas sledi. Sudbina nije pitanje sreće, to je pitanje izbora. Život vas sledi. Apsolutno sve što iskusite u životu, rezultat je onoga što dajete svojim mislima i osjećanjima, svejedno da li sami to uviđate. Život nije nešto što vam se dešava, život vas sledi. Vaša sudbina je u vašim rukama. Ma šta mislili, ma šta osjećali, time odlučujete o svom životu. U životu je sve rasprostrto pred vama da birate šta volite. Život je katalog, a vi iz tog kataloga birate ono što volite. Da li dakle birate ono što volite ili ste previše zauzeti procenjivanjem i označavanjem lošeg? Ako vam je život daleko od savršenog, onda ste nehotice označavali sve ono što je loše. Dozvolili ste onome za šta